Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'lam issengisio majeppu sipakna nabitta riwatakale sibawa sembajal limai wettu. Na iya sembaja subuhe dua rakangi rakam mamulangi pawangi nyawai rakam maduai pawangi tubuhe. Na iya sembajal loroi patarangkangi rakam mamulangi pawangi arota rakam maduai pawangi aleketa rakam matelue pawangi luse atau ta rakam maepai pawangi luse abiota. Na iya sembajang asarae patarangkangi rakam mamulangi pawangi jari atau ta rakam maduai pawangi jari abiota rakam matelue pawangi aje atau ta rakam maepae pawangi aje abiota. Na iya sembajang maghribi telur rakangi rakam mamulangi pawangi inge atau ta rakam maduai pawangi inge abiota rakam matelue pawangi timutta. Na iya sembajang isai patarangkangi rakam mamulangi pawangi daculing atau ta rakam maduai pawangi daculing abiota rakam matelue pawangi mata atau ta rakam maepai pawangi mata abiota. Na iya sembaja subuhe ia naritu lawai pasesai rikoburue. Na iya sembaja loroi ia naritu lawai esoi mati ripadam mahsyar. Na iya sembajang asarae ia naritu peloangi koburue riondom maradee. Na iya sembajang maghribi ia naritu tanekiwi timbangenge nareko engkaki nairi puange. Na iya sembajang isai ia naritu lalengaki mutama risurugai riwanua kedengi. Na iya sembajangi rirapang ngiritu aju cipo telu miritu rupanna buana sewani buana sembajange ia naritu mappalepei pole riranakai maduana buana sembajange ia naritu mapputama iri surugai. Mattelunna buana sembajange ia naritu mappaletui ri Allah Ta'ala ri puang pamaseye. Na iya sembajange arolangi ri nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na iya sembajange alirinne agamai mati ri akhirat ri ondrom maradee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.